Jornal Suara Timor Leste celebra aniversário badala tolo nulo. Tani husu fosse informação no fato ho credível. STL durante o dia 1 de fevereiro né, celebra ini allora anniversario ba tolonolo gato non si tolonolo durante la dia muluk ne sida ia STL News muluk ne sida televisão ia jornal dei depois ia mudança depois ia começa ia televisão depois ia partir online STL online né ini maksudnya para bale asis subahira de dan yang sa progres bo tidak ya parte tulo ya parte jurnal maksud iya ya televisão maksud iya ya online maksud iya jadi STL ini servisu ini dia taba durante ini STL ini berita ini dia berita liliu maka dalam balon maka asis